Reka nongere ngusuze kandi ngwikaze wahisemo kudukurikira by'umwihariko wamaze gukanda subscribe kwibendera TV. Nizera yuko umeze neza, nizera ko ukomeje kugira impagarike n'ubugingo ukomeje kunogerwa n'ubuzima. Nkuko rero mubimenyereye buri mwanya buri segonda buri munota tuba tuje mu makuru agezweho, amakuru abatandukanye abagiye agezweho, ariko by'umwihariko ni breaking news ngiye guhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru itangaje, ni inkuru utarumva ahantu ari hose, ni inkuru ishimishije ku banyarwanda, ni inkuru kandi ishimishije ku bashyigikiye M23, ikaba agatotsi ku bashyigikiye FARDC. Inkuru ivuga yuko umugaba mukuru w'umutwe witwaje intwaro wa M23 Generali Sultani Makenga amaze gutangaza ko Perezida Felix Tshisekedi Chilombo adakunda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, na ndetse ko ari ibandi. Atangaje ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ibandi. Generali Majoro Makenga yabitangarije mu kiganiro amaze kugirana na Arede Station, ni wabaye senateri mu Bubiligi, akaba n'umunyangamukuru w'umuryango w'abaganga batagira umupaka MSF. Turababwira kandi ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amakuru aturuka muri teritwari ya Walikare avuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, izawazarendo ndetse n'abandi yafatanije bamaze gutangira guhunga umujyi wa Pinga n'ikibuga cy'indege nyuma yo kuganirizwa na M23 ikomeje kuyisatira. Ingabo za leta kandi zatangiye guhunga nyuma yaho mu minsi ishize ndetse no ku munsi w'ejo hashize M23 yafashe uduce dutandukanye two muri Masisi turimo Nyabyondo, Gashebere, Roashi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ndakubwira kandi ko guverinoma y'agateganyo y'intara ya Tigray yo muri Ethiopia imaze gusaba ko guverinoma nkuru ya Ethiopia kugira ikikora nyuma y'uko igice gikomeye ku gisirikare cya Tigray TPLF kigaruriye imijyi ibiri minini, abantu benshi bagakomereka, abandi bikabatera ubwoba bwo gusubira mu ntambara y'abenegihugu. Turabwira kandi ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko agiye gukuba hafi kabiri imisoro ku bicuruzwa byinjira muri Amerika biturutse muri Canada birimo ibyuma bya aluminium, ndetse akaba yabitumbagiza akabigeza ku musoro wa 50%. Ayo rero niyo makuru tugiye kuza kuba turambura hano ku Ibendera TV. Nizere yuko wamaze gukanda subscribe, nizere ko kandi wamaze kudukunda, wamaze gukanda kunzogera kugira ngo tuzajye tubana mu makuru yacu agiye atandukanye tugenda tugutegurira, amakuru utasanga ahandi ariho hose ku isi. Nta chaîne wapfa kubonaho amakuru nk'aya tuba twaguteguriye uretse ku Ibendera TV. Hagati aho ikaze rero muri aya makuru. Reka nyatangire kuri iyi ngiyi ivuga ko umugaba mukuru w'umutwe witwaje intwaro wa M23 Generali Sultani Makenga amaze gutangaza ko Perezida Tshisekedi adakunda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko ari ibandi mu yandi mabandi. Generali Makenga yabitangarije mu kiganiro yagiranye na Arede Station, ni wabaye senateri mu Bubiligi ndetse akaba n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abaganga batagira umupaka MSF. Dex yagize ati, nicyo utekereza kuri Perezida Tshisekedi? Maze Generali Makenga nta kurya iminwa asubiza ati, nta rukundo afitiye igihugu, mbega nibandi. Uyu murwanyi kandi yabajijwe niba Tshisekedi yarabuze urukundo kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo yatangiraga kuyobora, maze asubiza ko na mbere hose Perezida Tshisekedi atigeze akunda iki gihugu. Abarwanyi ba M23 kandi bayobowe na Makenga bahanganye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifite Tshisekedi nk'umugaba mukuru w'ingabo w'ikirenga kuva mu Gushyingo kwa 2021. Ni intambara kandi yahinduye byinshi kuko aba barwanyi bambuye leta ibice by'ingenzi muri zuba bw'iki gihugu. Kimwe mu byo Makenga kandi yashinje ubutegetsi bwa Tshisekedi birimo kugira umugambi wo gutsemba abanyekongo b'abatutsi. Asobanura ko ariyo mpamvu nyamukuru abarwanyi ba M23 bafashe intwaro kugira ngo babashe kwirwanaho. Ati, turi kurwana kugira ngo tubeho, byumvikane ko twafashe intwaro kubera ko hari umugambi wo kudutsemba. Ntabwo twakwemera gutsembwa turebera. Ni igisebo ku isi, ko ku isi yo hanze yanze kubibona.
ubwawe ejo wiboneye uburyo umudugudu wa Nturo watwitswe ugakongoka kubera ko wari utuwe n'abiganjemo abatutsi. Tugomba gutsinda ingengabitekerezo y'urwango rushingiye ku moko ndetse tugashyira imbere ubwiyunge. Uyu murwanyi kandi yanenze ubufatanye bw'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abacancuro b'abanyaburayi, agaragaza ko nta kindi cyabajyanye mu burasirazuba bwa Kongo keretse kwica abanyekongo barwanira uburenganzira bwabo. Ati ntibikwiye ko wava i Burayi ukaza mu gihugu cyacu kwica abantu bari kurwanira uburenganzira bwabo. Isi yari ikwiye kumirwa ariko ntabyo yakoze. Nyuma yaho kandi abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Goma tariki 27 Mutarama 2025 na Bukavu tariki 16 Gashyantare 2025. General Makenga yabajijwe niba biteguye kugera i Kinshasa, maze asubiza ko byaba gusa mu gihe ibice bagenzura byakomeza guterwa. Ibiro bya Perezida wa Angola kandi byatangaje ko tariki ya 18 Werurwe Rwanda azatangira ibiganiro by'amahoro bitaziguye bizahuza abahagarariye leta ya Kinshasa ndetse na M23. Testeche yabajije General Makenga niba M23 yiteguye kwitabira ibi biganiro, asubiza ati cyane rwose dushaka ibiganiro ariko kuri uru rwego twabimenyeye kuri Angola gusa, ntacyo turumva kuri Kinshasa. Perezida Tshisekedi kandi yari yarahiye ku butegetsi bwe butazigera na rimwe buganira na M23 kuko ngo ari umutwe w'iterabwoba ukora ubugizi bwa nabi. Ni ibirego kandi M23 yohakanye inshuro nyinshi, igaragaza ko izahatira uyu mukuru w'igihugu kwemera ibiganiro byaba mu mahoro cyangwa se binyuze mu ntambara bagenda barwana. Reka nkomeze kandi aya makuru nze nkubwire iyi nkuru yuko umujyi wa Pinga mu mboni za M23 wamaze gufatwa nyine mu gihe Masisi igeze kure ku musozo nyine ifatwa. Amakuru aturuka muri teritwari ya Walikale aravuga ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, iza Wazalendo ndetse n'abandi bafatanije bamaze gutangira guhunga umujyi wa Pinga n'ikibuga cy'indege, ni nyuma yo kuyegarizwa na M23 ukomeje kuyisatira. Ingabo za leta zatangiye guhunga nyuma yaho mu minsi ishize n'ejo hashize M23 yafashe uduce dutandukanye two muri Masisi turimo Nyabyondo, Gashebere, Rowashi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Bivuga ko kandi M23 yaturutse mu majyaruguru y'umujyi wa Pinga itangira gufata udusozi tukikije, ibyatumye uruhande rw'ingabo za leta rubona ko nta handi rufite rwakwinyagambulira bitewe n'imiterere yaho. M23 kandi yafashe Busihe, ifata Gahanga, ifata Mitando ndetse na Mitenderi n'utundi duce imaze iba n'impamvu yo guhunga kw'ingabo za leta ya Kongo FARDC zahungiye Walikale zone ariko zibanje guhungisha ibikoresho byazo. Ikindi gitekerezwa kandi nka ba nyirabayazana yo guhunga kwa FARDC harimo kuba Pinga yatatswe n'utundi duce tukatakirwa rimwe nayo kandi ariyo yari ubuhungiro no kuba nta mihanda ihagije iri muri kariya gace. Ibinafatwa nk'impamvu ikomeye iza gufasha M23 kubohora Masisi yose nk'uko bitangazwa n'imboni za Kivu Morning Post. Kugeza kuri ubu rero Masisi hasigaye uduce dutatu M23 itarigarurira turimo Rukweti, Bibwe ndetse na Ndurumo, mu gihe Mukengwa yose ikaba yamaze gufatwa n'ingabo zuriya mutwe wa M23. Reka nkomeza aya makuru kandi nkubwire iyi nkuru, nkubwire ko muri Ethiopia mbariho nerekeza, nkubwire ko guverinoma y'agateganyo y'intara ya Tigray yo muri Ethiopia yasabye guverinoma nkuru ya Ethiopia kugira icyo ikora nyuma y'uko igice kiyomoye ku gisirikare cya Tigray TPLF kimaze kwigarurira imijyi ibiri minini, abantu benshi bakakomereka kandi bigatera ubwoba abandi bwo gusubira mu ntambara y'abenegihugu. Kuwa kabiri rero igice cya TPLF cyafashe Adigra, umujyi wa kabiri munini muri Tigray, maze ushyiraho umuyobozi mushya, birukana nyiribiro wizerwa na guverinoma y'agateganyo. Ku mugoroba kandi wo kuri uyu wa gatatu ushize bigaruriye kandi Adigudemu, ni umujyi uri hafi y'umurwa mukuru w'intara ya Mekere. Abantu benshi muri Adigudemu bakaba bakomerekejwe n'amasasu igihe izo ngabo zageragezaga kwigarurira inyubako ya leta. TPLF kandi yarwanye intambara ikaze y'imyaka ibiri
n'igisirikare cya guverinoma ya Ethiopia ikaba yararangiye mu Gushyingo 2022 hasinywa amasezerano y'amahoro yo gushyiraho guverinoma y'agateganyo iyobowe na TPLF. Abantu kandi babarirwa mu bihumbi magana bivuga ko baguye mu mirwano yatangiye mu Gushyingo kwa 2020 aho amamiliyoni y'abaturage bavanwe mu byabo kandi benshi basigaye bugarijwe n'inzara mu gihe mu gihugu cya kabiri gituwe cyane muri Afurika. Ariko kandi kuva mu intambara yatangira TPLF yacitsemo ibice nk'uko bitangazwa n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters mu kwakira umuyobozi wayo Debretsion Gebremichael nibwo yirukanye umuyobozi wa guverinoma y'agateganyo Getachew Reda mu ishyaka hamwe n'abantu bane bagize guverinoma. Muri uruganda rwo kwihorera, Reda wagize uruhare runini mu masezerano y'amahoro yahagaritse by'agateganyo abayobozi bakuru bane b'ingabo yemeza ko bafite aho bahuriye n'igice kiyoborwa na Gebremichael. Kuwa gatatu kandi ibiro by'itumanaho bya Tigray biri muri guverinoma y'agateganyo byagize biti aka karere gashobora kwisanga mu kindi kibazo. Reda kandi yasobanuye ko ibikorwa bya TPLF biherutse nko kugerageza guhirika ubutegetsi. Mu kiganiro kandi kuri televiziyo yashimangiye ko hakenewe umuryango mpuzamahanga wagize uruhare mu masezerano y'amahoro ya Pretoria ngo ukurikiranire hafi uko ibintu bigenda bifata intera mu karere kazahajwe n'intambara nyine. Umuyobozi kandi wungirije wa TPLF Emmanuel Asefa yatangarije ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika ko ibibazo biriho ubu ntaho bihuriye n'amasezerano ya Pretoria ariko ko ahanini bifitanye isano no kubahiriza amategeko nyine. Reka tugende tugana ku musozo, tuzenda dusatira umusozo nkubwire iyi nkuru ya nyuma ari nayo igiye kutugeza ku musozo. Ubwire ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko agiye gukuba imisoro mu gihe nta gihindutse, akaba agiye gukuba imisoro Donald Trump nyine akaba agiye gukuba imisoro y'ibicuruzwa byinjira muri Amerika biturutse muri Canada birimo ibyuma ndetse na aluminium ikagera kuri 50%. Trump kandi yongeye gushimangira ko ashaka kwigarurira iki gihugu cya kabiri kinini ku isi, avuga ko uburyo bwonyine bwo gukemura ikibazo cy'imisoro ari uko Canada yakwemera ikaba leta ya 51 ya Amerika. Trump wanditse ibyo anyuze ku rubuga yashinze rwa Truth Social yasabye Canada kugabanya imisoro ku bicuruzwa bikomoka ku buhinzi bituruka muri Amerika aho kugeza ubu uri hagati ya 250% ndetse na 390%. Yongeraho ko nibidakorwa bizateza ibindi bibazo. Yavuze ko kandi Canada nitubahiriza ibyisabwa azafata izindi ngamba zikomeye zirimo gufunga inganda z'iki gihugu zikorera imodoka. Muri Gashyantare kandi 2025 nibwo Trump yatangaje ku mugaragaro ko agiye gushyira imisoro ya 25% ku bicuruzwa bya Canada byinjira muri Amerika, ariko icyo cyemezo agisubikaho ukwezi. Canada kandi no yahise yihimura kuri Amerika yongera imisoro ifite agaciro ka miliyari 30 z'amadolari ya Amerika ku bicuruzwa bya Amerika byinjira muri Canada, harimo na miliyari 125 ya Amerika y'imisoro ku byinjizwa mu kwezi gutaha. Kuva mu kuboza kandi kwa 2024 nibwo Trump yatanze igitekerezo cyo kugira Canada leta ya 51 ya Amerika, aho byamaganiwe kure n'abayobozi ba Canada ndetse n'abaturage bayo, ndetse mu ikusanya bitekerezo ryakozwe n'abaturage 77% banze icyo cyemezo batoye mu gihe 15 ari bo bagishyigikiye. Minisitiri w'intebe wa Canada Mark Carney yasezeranije kurwana no gutsinda intambara y'ubucuruzi na Washington, gusa yemeza ko iyo ntsinzi itazaba yoroshye. Kandi yanze igitekerezo cya Amerika nyuma y'uko ishyaka rye ryari rimaze gutsinda amatora kuri uyu wa 10 Werurwe 2025, aho yagize ati Canada ntizigera nyine iba leta ya Amerika mu buryo ubwo ari bwo bwose mu gihe nzaba nkiri umuyobozi w'iki gihugu. Nshuti bakunzi bacu rero, munyemerere ngende nsatira umusozo ngana ku musozo w'amakuru yaragezweho, mbashimira uburyo twabanye, by'umwihariko we twabanye kuva ku ntangiriro zayo kugeza ku musozo. Muri umuntu w'agaciro cyane, ubwira ati komeze kuryoherwa n'ubuzima, komeze kunogerwa n'ubuzima, kandi ukomeze kugira umurimo unoze. Hagati aho ukomeze kureka tubyite umunsi, mukande subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu makuru yacu ataha.